Iya naro na kada tau pandri teh sapai na sabak melo ko jetu mangolo ko pong Allah Taala pakanjaki batemu mangolo ri pong Allah Taala na sabak iya ro sampajange oki kata bere perlu ki matika na sabak iya ko oki ro tamar oki ro tama aja hana kopi patehena patama itu salah-salah itu. Jadi oki kata bere jadi nak kada tau pandri teh sebelum kata bere ko pakanjaki memen ni duan rupa mowi ta ko pak bicara tau pandrita dalile anta abudallah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka kasiwiangi pommu rilalanna kasiwiangi iyakini mah kada muita iya na lalanna tau matandre-tandre we. Sedang jamaah salat subuh yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'da ma'amatana wa ilaihin nusur. Asyukuru kemeraja napunai atanna pong Allah Ta'ala yang kaya di kesempatan untuk pasilinar ngibak kasiwinge lori pong Allah Ta'ala naya kia hakika naya sangibak kasiwing sitongan lalokui atah cuma yaro ya sangi ibadah nareko melo ilai kaji dua telu penjelasan atau pandrite berdasarkan dalile makada tungka pakaswian angkena surok pong Allah Ta'ala lori atanna tanya pas surok bawang nanya kia angka dampak nari lalanna atutunganna yang paling utama adalah kehidupan akhirat tapi situnganna angka ilolong nari lalanna atutungan linota magai iro pong Allah Ta'ala nesang aga nabutuhkan atanna nesato makada keadaan natasi dia tahu itu tidak pernah mutlak to lima nyamang narima kona naro iya ro pakasiwing na paturunge pong Allah Ta'ala lori umma na nabita terkhusus kita situnganna angkai mencaji si di lalem sarekom menginaya ro tawe manyamang iri lalanna atutungan linona naya kia angka cek dek masalah biasa ilolong rilalan napa kasiwenge nasabak kadangkala tasi dia ibadah mencaji beban padai makadaya rupa suronge angkai mencaji istilahnya kau tahu pandrita atau makadaya rupa suron napong Allah Ta'ala madari yang gak makada papan rasa-rasa istilahnya kau melo male bahasa kasarana ya kau bahasa lusuna makada dianggap sebagai beban angka tahu pandrita witat bahasa kami makada kewajiban dianggap sebagai perintah yang memberatkan nasabak magai termasuk nasampajangnya mereka tahu makada we nasosoje tu jama kalima sampaja perlu we ye kotanya tahu maringan ngatin na pasilena rangero sampajangero agak berat nareko pak kita tahu kutuh enggak makiro tapi ternyata sini na pakaswienge na soronge pong Allah Ta'ala angka pasabaran na maringan nomor sidi tepak ya ko makanja itapak nate ya metodu kedongi na iya ro ya sange tappa deno ko salangange ilalan na nonroy betongan na ya ko makadaki salang belum tentu tau matappa iya ro tau matappa ang kamu pa yasena makanya tingkatan agama ta Islam iman dan ihsan ya ko makada Islam berarti asal langang ya sange asal langang lima syaratna sahada ini baca na asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya kuini tahu ya tu salam yana tu ampai syaratna salangange sahada apa ia tu nang katau makada melo ipasallang kapere 50 tahun na melo ta masallang iya mitu kewajibat tetap ia tu suruh masahada
dena langsung sempajang sahada jolo nasaba iya ro sahada pengakuan iya ro sampajange tamani pangkaukan. Oke, jadi angka tu tahu nangga elena selang tapi dena sempajang. Iya namanya caji perdebatan nih. Angka tahu pandrita makadah. Iya nangka salat dena sampajan nasaba nangga isampajange dena waji kapere. Sisa piu pakoli nga. Jadi ya ko angka tahu nasang elena selang pura masahada tapi dena sampajang. Alasanna dena sampajang nasaba nangga isampajange dena waji berarti ternyata perintah puang. Iya naro yasang kapere magina kapere nasaba dena yakini kewajibangna kedudukanna sampajange tapi nareko angka selang na dena sampajang nasaba makutumi si salah nyonai iya pamulange de mematona enggak iwaji tapi iyo nak kedua nangga mau waji makututomiha nasa nalai repah keke betul nah madari makoro makadai tau pandrita papiki jolo iya nangka tau dena sampajang nangga mui sampajange waji makututomiha pase iya tu iya sange to pase orang pasik salam madosalopo iya ternyata kapere iya tapi dakangnya ternyata kapere tau pase mi biasanya tau pase salam mado salopo agak alasanna apa angka jio ko hadesa makada iya bedakan kapere si bahasa lengi sampajang kagak ko ada al farqu bainal muslim wal kafir as-shalah jadi palawangan kapere si bawa salenge sampajami betul kan ya kotomelo malah kesimpula bahasa sederhana makada ina ya nangka tau dena sampaja kapere ya pura na bahas tau pandrita ina yaro dalile matoro nak katani lau cuku-cuku kiro alasanna iman tasyafi si bawa alena pangulutta Abu Hanifah angka tau pandrita makada iya ko angka tau dena sampajang na makada ko kapere berarti ya komelo imas sampaja mesti mas sahada pe mangi tanawai gare jadi ya ko angka tau dena sampaja na yero tau dena sampaja ka makutumi are ka marepai na takko dena jama ya ko dena jame sampajange ta pemakadaki kapere ya tawe berarti ya tu tawe na melo mas sampaja mesti mas sahada iyolo apa kapere ini tapi angka tau pandrita maka ada tau pase mi berarti aku tau pase isuro mi toba napa masampaja ini negara nama-nawai bi aja najo tau mabela malah dalele maka ada akala tau pandrita kapura ni bicara ya kong kabali bolata taruntuk na dena sampaja meki maka ada kapere tapi pekko ni romato kotako aja na sampajang bicara to dena sampajang maka koto makadana kapere na iya ko kapere tu dena kan dena de tu na sigaru si basal lagange iya ko mate ina teto tu nabi te pasidap pe kapere si bawa salange pekko ni iya na nampai dena magampang ipodate kapere kung katao dena sampajang maka daga pe maknana ya rona kada agama palawangan na salangi si bawa kapere sampajami berarti ko dena jame kapere angka ko dalele makada la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasadid ya ko musukuruki la in syakartum angka kalima aku capan to wala in kafartum tapi nareko angka ko kufuri kapere jadi ternyata namun itu tahu seke pak kapere to apa maka de wala in kafartum nareko angka dalle natako mututui apa ya sange kafir kafara matutu yaitu ampai maka da kaperbuk ya robo engka pakodi na ya naro tutu jadi iya tu sitongan na kapere na tutupi anu tujue
Yan na riyasa jadi kasampayange parenta malabang decing ya kodena jamai tatutu ya tu. Yan na ron yasa kapere. Jadi angka tu kapere kafir karena menutupi kebaikan, angka tu kafir mutlak. Yan na ron nampai dena tu barani tafsirkannya korangnya, tafsirkannya hak desa narekode na tau mapahar di sesena dalelebe. Iya pumega makokoy hak desa mina baca na denang kana sikolangi tapanah na pakalu ni kota na nasa kapere mana ngi kapere mana iya namanya ga makokoy tapi dito gago ko rapang mudah sekali. Jadi upah lempuran jadi ya kau nggak tahu maka dah jadi upah pahangi kejo maka dah iya kau bahasa umumnya sange kapere inayanan kata tongko ya sange deceng kapere itu bahasa na to secara bahasa angkata lobo tinggi malah be panapatamo kiawana jilba na kapere itu ya tuh apa na tutu ibepa na dia pita kan kaper itu sidangana ko bahasa sederhana na itu sini na nu tatutu itu tapi anu deceng tapi ya kono masalah na subuh dia na mereka iya mi ko deceng lah itu jadi dia wadi itu lah itu ya sange deceng ndak boleh disembunyikan. Iya tu ampai kapere nesa je maka da tuju je na bitta tongan na bawa tongan iya ya tapi ya mi rode nu letarimai maka da maje nang ka Muhammad musuruh ya rode nu letarimai makiro jadi upapahangi kijolo aja tu magampang mapakapere kembali bola tetap pecede-cede kapere wah aja pak mawata tu iya tu makada kapere dena sampaja tepak makai gai runtuk ko kamput teh aja na tolo bali kampung ko kamput ta maka galak mapuasa ko ramalangin na dena kana sampaja mega runtuk woi galak pa mapuasa tapi denang kan runtuk kada angka kami masam pajak juma pinangka mak juma matoi na iya ko dena sampaja perlu napa maka dalau mak juma peko ni ya rodena sampaja perlu maka daki kapere berarti na melo mak juma suruh si pasahada si pemang itu rajin ya iya na ro tau pandite maka de tau pase mi ya sange tau pase salam mado salopo na reko nangga mui waji na sabak kutumi yo poko nangga memang mui waji na makutumi makot mero tau pase ya na melo na tau bako ya na tunang kayasang sola ano sana sempajang patola kesa sempajang patola kada laba ni watuna subuh misalnya begini dia tuh masam pajak subuh asara letuknya asara dia betul masam pajak subuh maka dapat koniro iya ro sampajange wadin ya mana surong agamai aja mu palobangi tapi ternyata watuna yang ro jamai aja tatajangi maka dah subuh pasiu jame pas subuh pura lebaran kopi subuh tolai aku mati. Jadi maka dari tahu pandrita bapikir ina ia mau ngerangi sampajange atau mau tungka mau salai kamu ada salah pokok tolaiwi peko carana tolai asam pajak kok ya koloro mau sampaja subuh kok lapor maka ada kabaan kiasa kabaan tanewat tunah itu aja tak ada adaan apa makanya itu malaikat ikon raja subuh naloro nih kayak gitu jadi usolli farda salati subuh rakaatain mustaqbilal kiblati qadaan lillahi taala wakatai masam paja subuh don raka mangoloko baitullah etaniana wattunna karena po Allah taala itu iya naro tajamai di biasa rodeta sampaja angka na tu pendapat maka siaga ganna sampaja demu jamai tolai manang man rasa nia apa mulai kalolo dena sampajang ke manapun dan apa mas sampajang 30 itu dena sampajang itu lain 30 tahun Engkau itu pendapat atau pandite kapiki nanya to apa dena mungkin dia berbeda pendapat aku pikir pak kenri meloloh napuang Allah taala maka walizalika halakahum maka memang tokori pancaji dia musik dipaham kene melo kana sepuang Allah taala pacik dicik dina pendapat pada mana ngotak na ataku boleh tapi dena ya wakilori jadi nang katau makilori ko masige maka da cik di siru pada pendapat ia na tu tentangi puang Allah taala. Jadi mega tuh tapi masalah pikir nah sebenarnya sange pikir pahang pada sama libu ulu pada
pada sa ubang tapi dia na pada selek na pikirannya. Ina tu nak kada guru tak kalisi dendreng. Ya ko makada ka nasang iya de pawandre katau makada maliwasang harus tase. Ang katau makada maso merona de nandre. Ite pada de na pada. Ko makada ka iya de pawandre. Ka makada maliwasang ustasero de panandre. Makade ro rasa maso me tu de panandre. Ite tanda dua di pendapat dan apa ci di pau. Ite mapagewan itu te ko makada ke kana cocok tanai bitau makada. Maka memang ide muandre maka dia matuk jadi si dia tu nawat dingi di malah kesimpulan makwani ro tau pandrita na reko mak baca hadis ai mak baca ayat na takko angka perbedaan pendapat dia na basalai maka do makui ro bate na pahangi nak guru manang ya tu tahu na mega na pahat tay pa dia tu na magala ma pasala apa ni sing kadong kato makwa yo poko ci di na pahap wah raja ewa patu itu mak itu nang katau tu tasiru pamina guru marajaewa pada mi kota na paici di otonola ya na oto apaan sa minola na sa majamanang ya tuliangnya pada panang kanolay jadi makot itu jadi make agama itu makoto baru-baru mak guru agama tayo pa makoto tu jadi iya na tu nang kapasan na guru ta kalisi dendrero na podanga guru ta jipatahu dingal marum maka daya kong katau materra la da oko agama ta jamui arua tau malaman itu ko purai magay apa kon mak guru mo materu magay nasaba aja na to mabela boting paru lagi ko sila lo na boting po tulisi gandeng pasapeda na napa sila lo na macam masapeda isuro lo malipelo kasi de bola mo materlo ko pasay malipelo pa may masapeda pangoto baru makoto yan ang kataw baru-baru je pa tapamelo mapitang itu yan ang oto baru poh tapade je mo milo ko to tapay bawah sisan naganda siula mon romani saya makara jibisay itu jadi makoti yan ang kataw baru-baru tu de nang kataw mak guru agama tapade betungan na jamota no makado magay na to taliwaliwa tapara pasalaman at tawe o sa mga na to jadi dito na marigagaling sa mga iya mi ro guru naro paralui podang maka daya ko pak guru nak guru mu aja mu akka daya mi bacoco podangi maka daya di pakewe iya kong kapandapak lia muruntu aku tanangi ya ro makanja yo poko maka daya tuliangi salamanang mi bacoco mapagewan itu ta yana tunang kamasigi angka Korea Selatan Korea Utara dia namanya Sigaru pada salang pada majen jadi tapi dia itu gagak kue gagak jadi iya mi panlingu palempurang kemudian iya ro ibadah maka daka ona sininna ibadah angka manang ake gunana lori ateh kamana iya ko oto to mala dasar joko teh iya ko to naki bua paki bua oto Japange na pak guru ki maka da yolin na seko kilometer montolaiwi iya ko mo palari pakkuy iya ko lalam majamu la pakkuy iya ko nadapi seko jalari papisawi paceke aja ta pompalari ko le pamanasa jolo namuwi tay di okko gamay makotoro pa aja jik na tetap potopole boleh palsu tama di pajak na makanja tatunan kapasoli ya tahu make itu pada ko pemerungo itu tak pernah palari itu kan pakanja-kanja kimi jolo kecuali tahu makanja memang nasi kiri na to iya na tu nama dupa-dupa tahu tapi dia tu nama dingi tangi rumah kada lalat tani pulangi tadi angka kama tahu di pernah tetek dua mu pinoto nama tahajud masih kiri mater si sambu memang niatin nasi bapuangi malala pole bolane arega mamotor di na petu masih kiri tama masih gi di panak den natamo ko masigi na pakanjaki memang yang pangolo na atina na buka memang niatina na tulisi sambungi ha ilansu ba menikata bere ede na salah tau make itu cocok ni apa si sambu memang ni napa kata bere yo buku mege curita na capu taluk batang tulima HP na para Allahu Akbar wah pade ko silalo na pamarungnya tetap palari jadi iya na ro na kada tau pandrite sapai na sabak melo ko jetu mangolo ko pong Allah Taala pakanjaki batemu mangolo ri pong Allah Taala na sabak iya ro sampajange oki kata bere perlu ki matika na sabak iya ko oki ro tamar oki ro tama
aja hana kopi patehan apa tamah itu salah-salah itu. Jadi oki kata bere jadi nak kata pandita sebelum kata bere pakan jaki memen ni duan rupa mowi tako pak bicara tau pandrita dalile anta abudallah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka kasiwiangi pommu rilalan na kasiwiangi iyakini mah kadamu ita iya na lalan na tau matandre-tandre weh betungan na tau makanja na tapat na iya apa na tau kang iyati pada kunite po ng Allah Ta'ala iya matoro dalele na pasikan na tau pandrite watu nang ka sahaba makutana ka paina Allah iya Rasulullah kinrimon rupung maka dia nabita wallahu alal arsy istawa ya rupung Allah Ta'ala ukui aras monro ya na tunang katafsir kang makada ya rupung Allah Ta'ala ki aras tudang makada may malupudupang ya kuya aja na tapang wangir apa iya ro nabita watu nama meraja nenre oko alam istawa menre oko sidratil muntaha loko alam istawa makada ukiro naitay pong Allah Ta'ala si runtu inabita si bopong Allah Ta'ala iya kotomelo mak bicara kesimpulan sederhana makada berarti ukiro mon rupungnya pak ukiro mon ro naitay berarti rupungnya ukiro ya sekna alam istawa monro makonir apa maka de menre ina bitta ukko alam istawa ina sifat bicara langsung punge maka de tau pandite deje nakor walingi contoh maka da menre ka aku boleh na pemataru menre lako pangatae ukko ka pangatae lawitay ulangi ukko gi ulangi pangatae mon rulangi gitu keren ya narona kada tau pandite aja muah kada menri nabi to kolam istawa ukur sifat bicara pong Allah Ta'ala angkai pung ukur de pada ko makada menri ka aku pangatae ukur mana pangatae lawitay ulangi ukur gi pangatae mon ulangi de maka mo upabila jadi tapahangi jadi aja makada ukiro monro de tapi iya ridi tau mata pae ukui lalan na ati wat ding ipak di bola de mah ipak di bola mi nasaba angka ko takale angka to kolewe pa deni yakibua makadami wa nafahtu fihi mirru dihembuskan dena kada halakah ya ko watakale yakibua iya ko nuru Muhammad yakibua iya ko wa nafahtu fihi mirru deni yakibua dihembuskan pada kada mak berung angka tapi dia ni akik buat iya naro na alamato tu puang Allah Ta'ala yana tu ampai to matewe to makada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun poluk kui puange rewa ipemang de meto nak buat jadi engkau ko watakal itu dia ni akik buat magi dia ni akik buat iya naro ipake mapasi sumpul lori puang iya naro tapake mo tu de gaga baca-baca yang penting si konek ni itu apa ya sangi paringar tu tanya baca ya miko sikiri na baca aku maka di subhanallah baca tapi yang kata baca subhanallah dia ngerang maka ke subhanallah sisa guna baca tapi dia paringaran tulin man leko-leko mina sama galuku metini serangan riba laut tulis subhanallah maka matur subhanallah angka to tau dia gaga na baca tapi atinna macawi ina sak disibapungnya si salah iya ko baca maka dia teh sikiri iya ko penading maka dia teh tapakkor tapahan ya isi salah maka dah kan ipake maka anja dua iya sikiri nasabi malaika nacatak malaika iya tapakkor masarolat bi ina ya masampaja sunna isi saburakan nareko si jasijangi ko to makanya kong kato ko lirin na masigi anur sandre tutu matana amak dega gana pau sandre bami aja tak kada tahu pa kunrun na tama masigi tama matinro de tahu tapak korok kamah namo atu sisa burakan na tajama de to tulekala nggih jadi aja na jadi na to ampe to padri tayro makare ko mani bawang ya ko de gaga bacamu ya mu pake apa maka wata tahu pak ko melo manang isur mak baca na de gaga baca ade na kana sikolangi isur mak guru na sa deje na bataliun ustaz yang ingat rasi capan ya lupa itu nah silalona na sa ipodang iya na to ampe to pandite maka peringeram bawa nung pakanjaki apa peringerang itu ide ka kana baca
Ya natuna ka makarami idi menipu yang itu bacaan. Betul kan ada tahu tawakal ya tu. Jadi kada tu nak kau salahkan pak. Kada idi meni bawang. Keke magampat tapake. Engka pasan na guru takali siden rewang kali ko ceramana makada iko meni bawang magi modele mu makada ya to magampa musat dinge. Pada mati pak dompeng ni makada menyama sa dia aku maceke ngaceke ni. Ya ko makada menyama to sa dia ko joka ni di meni bawang. Keke tatah yang penting saja memigalutah. Ini pas sampajang yang katu Allahu Akbar. Maka belum tapi kalau selesai matoro kato biasa-biasa di mani bawang. Kaya menyama tasat na makamuto yung garupan na ibadah ya. Idi mani ya ko de tulet betu oko sa di sampajang madododongi oko pisikiri na pa betu. Yan na to ampay mega mo rupan na to ibadah na lingi na bita. Naisan na bita makadang kauma kumatu makakunro. Naisan. Napura na ilulungan lino ni pitamana. Naisan na bita makadang kauma kumatu. Tau rapang, tau lalaba, tau makakunro. Doon kami na jaman na kapamita masuruga. Naisan na bita. Makada tache de binapigaw tak dosa po minasumbangan na makay kanilaw. Oh, naisan mana na bita to. Tapi yan na to ampay makada na bita palapi-lapira nga amala na umako. Pa naisan makadang kamatu umako makutu. Na paano umak na Nabi Musa makakagala masampaya. Yan na ito na umak na Nabi ta makada ko deche na pigaw po ang umak ko pag nakanga sa pulo ko dosa na pigaw chidi na mo chatakang. Yan na ito ampay to lima kada to pandita ja mo selang yung pura masampaya chicha na mo balle chicha kamo patu bonus mo sera apa itu jadi aja mo ta pamakada neraka de minawat dia capa dosa de jadi makada to pandita nang kamo patu bonus we na makada mi dalele ni gini matane de china na jana salama. Jadi itu ampe to pandita kong kato makibuah kesalahan kada towa ko. Ada yang kada tapatama rana kade tapa makade nasa kamo pa bonus na serata ye napa na peci di dosa na jamai. Itu jadi gare imakwa itu to pandita ampe malomo de ka ang katau makutana mo de nanay kemudahan. Jadi usahakan agama ini jangan sampai menakutkan. Ya roh, inuliya tu pacarama pa marepa rampe makada ya tu lalang eta masuruga ina macila katongang iko dia tata masuruga. Nama kana gana tarongi nabita ke kami tola. Mekila lo pasidak ka jaji. Makada de gaga di gua sidak ka. Aja mo ko pasidak ka lalo sikiri mola. Nama kega. Makamu ya pak kega tonroi makada de gaga di to pagalu mustastina tu pagalu ngade na siaga dosana. Apa aga na lo mi galunge na campo minaita. Tengok guru sekolah makokoi, lalu sekolah kita pakai sebut na buka. Maka daki mega pala na pa mapaguru cocok di tapi mega todo sana. Apa aku tu lima buka ni aku cocok ni kono makanja na ita ya pak galungnya tapi namo ita pak galungi makokoi magalato di mak game. Ini juga itu keren. Jadi pakai ngamaya jadi usahakan ipegai video cetak. Yana royawa yana tunah kada Muhammadiyah berpasta bikul khairat. Betul kan alomba-lomba ke pigau decing aja lalu na kosong. Na pemurana-rana alimu kumeku matin rokowan ni makada kiga romai ga dosa aku ni deciku na ujama. Napa tatobakan namunya itu yana tu tau isa suruga na maka je gampala lang pak kika kami tahu. Maka kami tahu ki mate pa jana kami tahu ki mate. Na makada nabi tamasila surang yang mate ngang si batinro maka ta ko me matinro. Tan namanya amang. Maka ini cala tahu Pak Ustaz na de pura moni law na bita na podangi po Allah Taala aja molengi sakarat umatku kumelo imate maka de po Allah Taala de na cocok sinin na mate yang kamana sakarat na tapi susah na mate umatmu Muhammad mancaji palolo dosa iya jaja ta susah na pemakanan Nabi talikul lisannya sabi wasabi umati baina sitina wasabain ya ro umatku po aja na malampela ada umuru na pada umat na ro Nabi Isa eta sisa butaungi madosa kami na mitala ada mucalla Pak yana sisa butang umuruna na boto na haruara ratu na tau boto maka tu tayo po ko 70 mintaw ay palimatan na 30 taw na paja boto pa de nanu lelari ngakiro iya aja na metala ada mo patuh yang ponco na umuruna tapi maka de nabi tana sabace de umuruna de na meta pasti pahala na cek de itu palapi-lapi rengaya pahala no makku aja papa de mama dulu maka de cik dina jam cik ditomolingi pegai biak itu yana tu na makai garupan na ini. Jadi aja na itu atu batu maka da mema tete ko sila la kubur maka nang kapapa guru na nabita na pura mana pita pacalang ko la kubur na maka nabita ko cha ko na pakana pacalang la kubur baca suratul mulk surah al-munjiah na pura ni pak guru ya mi ko deta baca mana sana emang makiro
Kemudian apa makan nabi ya ko cia ko icala ya ko pura ko teme pacing ini napa jong palaga itu we. Pak tahu na puji meto palaga itu we. Itu tim sukses ya Pak. Asal namo pa tim sukses di meto nang kena ikalah. Ikalay punggawana sukses toy. Patatang katawana. Tim sukses si beto din ang kanarogi. Pakalay ikalay tatak katawana. Pay makadate tim sukses tanya tim kalah. Itu jama-jama ya to na tumandari palagay tawe sa parang igara-gara sa pamanang ijana tawe na pa nakapunggawana mapangewan ni tawe mariyo ni pa nasan ka na padukong tapi dito gaga kumanya de gaga itu bahaya lah itu iya na jadi lalan na ro o kulala kubur makaya ro pacala kubur kemudian aga piti tahu pakutannya kalau pakutanan mungkar nakir napura ni napodan nabita makadami tu izaja malakan ya ko pole dua malaikat akan aku tanah marra bukan ni kapuammu napura no tipudang ya kong katau melo tama ujian pak ne poda soal na magampan na jamai lalam agapi makadami ki pasagene ki burue nangka na pau nabita angaji ko nama sagene ki burum asidak ko nama loki burum sikiri supaya kuburanmu bercahaya nang kamana moti nama kamoti ga sikiri tena to ampe ko to purma berasallang ibace subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 ina dega gaun ropa dega sikiri na tatumpu indok kajebe suri masikiri to metama masikiri suri masikiri ina sikiri mana maka daga ni baca na denia pal ayabanor bismillah alhamdulillah ko de nagata pala leng sikiri umum na pa kung may kita masigi Allah maftahli abwa barahmatika nasa dewa pala ustaz den kanya sikola ya kung may kita makarabani bismillah meki matinro bismillah moto ki alhamdulillah meki manre bismillah moto ki pura ki manre alhamdulillah ya benar roh na yam ko yamo patude ta pala ina 5 taw kunruta tu pamase manitajang makomi tu gampangan na jadi yan tu nakada tahu pandai yang penting dia nalok bang nang kamana muji te patama ikorangnya sebelum matinro ko patama king korang alim na degaga tahu pak okilalan nalino yaleka istimewa makada wat di mapatama korak de nagan nasi di manne kulullah baca katelu kun rupa ko di na den le baca yero aja tercapai makada pada ustaz naga jero na ya ibaca ko ramalang itu tasi pertama korang si bakulu Allah katalu na nabita makada apa hadiah ya lengi hadiah ya komelo ki pasire ke jumlah na deha tapi nasaba hadiah ya lengi apa nisa nabita makadang kamatu umak ko tau repah iya kosu sya jama-jamana de nanule monroy mangaji ya na yale kulu Allah katalu ya itu sampai Sayyidina Ali waktu na makada nabita pak na cinay manang isa rubangnya makada nabita niga macinay sa rubak ko makada ya Rasulullah makada nabita ko makiti sa yambarakan nigi mule patamma ikorangnya na baca 30 geso sebelum subuh iya male sa rubak ko wah mengaji manang mengaji Abu Bakar Sigan Rusu mengaji Umar mengaji Utsman mengaji Sayyidina Ali mengaji to tapi Sayyidina Ali mengaji cinampak landa dia panapura si digesok tay mengaji matindro ni alina oh ni matindro iya Abu Bakar mengaji sana pure masa paja subuh tay taneka kutai nabi taniga tamma dega haga dega tamma Quran maka dia Abu Bakar ya dua lampapi ya Rasulullah maka dia Umar ya silampapi si tengah maka dia Utsman silampa mania maka day sabay tanay magali nabi tamaga sa dinali nakkaday sabay aja bana tatanay de panagan na si dige si baca na tinro yato aja na de baca tamatu dia lagi si gadro si de to batinro to masya de tama apalagi alin na de sila lo na to mangaji na batinro na maka day nabi tadi tanay mo de to na mariga pa mangaji matu ite mi kede de nangaji si sanayoli sa dinali ni tanay magali nasa ya ka 10 tamba ya Rasulullah tasir sama nasa makalasi manang kada patamba ko ra ka 10 rasa kay maka nabi tapi ko memang nasa biasa wang kalinga rilala boco ko ya Rasulullah dalam kalambu engkau memberitahukan kepada istri bahwa siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 1 kali itu sama dengan seperti Al-Qur'an ia ku baca akatalu
berarti pada ku patamma ikorangi akacicang na akatallu pulo baca na pakalo matinro maka day nabitay ko male sa rubang jadi deh aja na tamasara nang kamo ya di tahu kutu kulo Allahu na tagan rusu jadi itu kan makiro jadi deh itu agama maringan pak maringan de betongan idi to me tu susai wi idi to maka ringan ke kana me tola maka na pasida ka kuni pasida kay lalo mamagi-magi na tu pasalama ki na makamoy galala tama suruga napani ang kaci tate natuni ang kaci di ibadah iya na ro ampay malada na surang atau pandrite maka da pigaw laloy ega salawat ci di ibadah pak dari semua ibadah pak kasibiang tanya sampajangan isi di ibadah dari semua ibadah dua nonroy letu dua iya ko istighfar lari lakumanin po Allah Ta'ala perbendaharaan pahala itu di sisi Allah iya ko tapakkoro loki po Allah Ta'ala tapi iya salawat dua angka ko nabita angka to ko po Allah Ta'ala jadi ia tu salawat ia tu ampai istimewa nasabah ia ro salawat angka catatan pahala salawat o kuna bitamonro angka to risisena po Allah Ta'ala iya na romatu ipasitamba iya na to nang kaya sa syafaat jadi ia ko okay po Allah Ta'ala din naganda makin nabitay angka kuya po yan na ito nakada nabita ko hadis sa buhari maka nareko ang kataw masalawa lo Korea dua malaika iutusu ci di malaya rosalawa ang kaci di ko kiburu ko palatuka nga nasaba ang kami matolay storo ko nabita jadi ako masalawa ki akaci yan na ito ampay po nga Allah Ta'ala si ba malaika na masalawa lo ko nabita nasaba dobulo miti pahalana yan na ito nakada to pandrita iya ko dega agamuha pala liang salawa bawan na apa iya na tu salawa dua nunri letu pada ko to makada cica mi matabu na dobolo iya tu salawa jadi makir iya na tu ampai tapi guys salawa tanapa ni pasti tu letu apa talu tu aga-aga pak insyaallah tepalansut tu istighfar nasabak po Allah Ta'ala langsung itu yang kedua salawat langsung itu sebab nabita yang ketiga pasidakah iya na tu ampai komiki asa tau kanja pak abas sabawan ni ya sengit tahu kanja namun dia tak sampaja aku mabas tanpa makan dia tahu kanja iya tahu tu iba amalan iya nang tahu pak mancai tahu kalasi 20 tahun pemak bage-bage 5 pening itu 5 sidak kata pemakan tahu kanja payanu padahal 30 itu logimpe itu maka dia tu cale empai tu liter pilih tu magala mak bere komelo ipa matodo teh apa deme to ina tak deme mati ya tu maka da yung melo ya sa tau kanja abas sa bawa no tapat tau kanja ko je na namo 10 ko tau lo pero natap pamadece kwakal bas sa payano padahal napay dua nga sumabagin kay te minggu-minggu bawagin na tapanan lupay itu jadi makotiha ina na to lampay tau mabas sa pa makanjala da tau mabas sa puji tau seke puji toy tapi si balikan na to seke majala da pak namo tau seke cacatoy nasa seke payano padahal na mole na tapi itu kok kibat tasawuf pak degaga seke saya baca itu di beberapa kitab memang saya kemarin sempat bertanya magi rokok tasawuf ina degaga bab kikir jadi itu kupat tasawuf dia itu nang kena tem seke de masa bak memang tidak ada bab yang ada di tasawuf itu bab tamak jadi kong katau maka ada seke payano tanya ya mas seke ko magalak milaw Pak dia tu nama seke, teko dia magalak mapeleng. Aja negara tilaw ya gagana tanah dia nama seke. Entah, jadi dia tu gak bab seke, Pak, bab mangoami. itu gitu. Jadi ya kong kata, ini tu nama kayak kata, nasa kasyati melo ya catanya tu, melo ya cai ko malah sati. Disibalikan na itu taparesanya itu nampak kada ibda binafsi katong kasya tu nasa lo ko warungi nasa 10 mana manreti na postisyo ko Facebook maka alhamdulillah hari ini kita makan bebek poh kasya tu nasa melo yacha ternyata we melo yacha ngin ko malas hati pak melo beto ko manre na de nioli ko itu akhir ketu nasa yanu lo makan nasa na postisya tu nasa macan ne ko yolo na baitulay nasa matawa pa melo sharia yacha ternyata we melo yacha ngin ko masud sa papin
nak di mapak dia gaduimu. Itu kita ni aje tahu iko malasah. Ini maka maka sekek ya anu tanda anu sekek ko magala mapeling aja negara bilau tanda dia nama sekek tahu. Itu yang agama kita makanya begitu Pak aja na tahu tulis salahkan na ini malasah. Akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.